سلاف گلی بینرین هجا و بخیر هاتن جوینامه و اخافتنامه دربار درسین کردی ین هلبجارتی ایرو امه وی مجاره لگل دو میوان هجا باخبن یک جه کوردیناتور هست کردی بریز فیزی بولگان و یک جه ماموسته حسن پارلاقه بریز فیزی و ماموسته حسن پارلاق بخیر هاتن سرچوان هاتن به هاتناوه و دیتناوه امگله که کیفاشن سپاسیاوت کن گلو دنگتی و نه وسا ماموسته فیزی و ماموسته حسن پارلاق دنگتی سپاس بله بله خوشتر دوباره هنگله خیر هاتنه امگله کیفاشن دیتناوه ناو خیره داوود که خوشبوم سرچه ناو خیره دا خودش رازی به ازور سپاس مالی آوام مسته سپاس ایرو مجارمه وکی کوینج زنن لترکیه او درسین هلبجارتی دست بکرنه یک شوان درسان جی هفته 2 ساعتان درسا چه کرمانجی چه زازاکی به مافک و ها مافک فرمی و یعنی ام دزانم که هایا گلک کردان جوی در فتی تونه و گلک پروبلم و آرشه اندی شنه اما ایشالله یک لسر وان تشتان باخفن دوباره دیسا سپاسیاوت کم از دخوازم به ماموسته فیزی بولگان را دست بکم ماموسته فیزی بولگان کرم ماموسته ام دزانم حس کرد پیکاته ایک سویل گروبه که سویلن و دلدارن کردینه جبو کردی جدر به سیاسته جبو کردی دخابتن و هر وها جبوی کاری خواهی هر تم لدریه بروکراتا و سیاست مدار دن دا کو وک دستک دا کو پشتگیری لی بیگرن ام سپاسیوت کن ما پیدوی بکارک وها هیا اساسا ما ام کردین باکر ما پیدوی بکارک وها هیا جبر کو سیاست جدر وی هر تشتیه لسر هر تشتیه لسر هر مجاریه و ما مسته ام نخوازم هست کرده بدم ناسکرین ام همو باش تزانن مالاوا آواز سپاسیوت کن اما راست بکن ناو کارو بارین و کارو خباتین و دستورا هبه ام دست بکن ما مسته ام دبینن هنگلک یعنی انو هر تم لکوچه کولانان دبینن لناو باجاران دناو مالان دبینن هنگل خلکی رو برونه گلو پرسامن آسره که خلق به چی چاوی لوی خباته و دنیره یعنی بقاسی که هون لقاده هون لباجر و کولانان دبینن دیو باوین کرد و هر وها خواندکارین کرد درباره درسین کردی دا چه دفکرن؟ چه جوارد بیجن؟ زور سپاس ایشی گلی ما دما ویق من کمپانیایی دکن زد چه خوش دوان خوش آن دچه مخابن رانیا ملتی ما هاج بی مافی تنن هم مکتب دا 2015 دا اباتی دست بکرنی حتی نوها کردی مستر بیازد مسکی ملت زمان مسئله کی ملت اون دا پیناسین ملت هم دا زمان مسئله کی سرکه ایمان که دامت راندنیه زمان ملتك زمان خوبه ملته دما زمان ملت وندا بو ملت دنیا و دوای یک يعني بجای ملت اون دو گهره ای کرد ما ام کرد ام بیجن ام ملت کردن گریک ام مثلا ما میجار مسرکه پیشی گریک زمان به ملت میجی سر زمان خود زب خمبخاره به درس بجاری داجی لی هایدار نبونه هنه که درس خوب سر ملت ما هنه یعنی زانم به ترکیه دا هنه که مثلا زمان ما فی مروواتی بنجهین زفتشت سر سیاست و حاتی ایلگالیزه کرنی هنه که درس yani sanki به دری زارو کافه درس بجاری بدون جوارتنی بدري اما توتيكي مزيه ما توشتر بكن اما ديك انا خطري او
استقراجی ناو ملتان هەیە ئەم وەک ئەم هەز کورد مە پێشی گوتیە ئەم پێشی وی ترسی خۆف سەر ملەتی خۆ ڕابکەن ئالاقامە مەسەلە زمان سەر پارتیە سەر سیاسەتی سەر ستاتوی سەر هەر تشتیە ما ez vîya bibêjim belkênekî tam nav mijarê nîne meha hinek siyasetmedaran hem dibêjin ki kesen nikare mesele ziman daxwaziya mapê statûyê hev veqetîne gerek tewayî here eva alîkiva rast e alîkiva zeb xerab e çi alîva rast e em bêjin siyasetmedarek heye Kurd hene mesela partîkî Kurda hene rêxistinekî heye dawa statûyê dike ziman jî vê ro gereke min demî çibe em ana tekoşîna daxwaziya statûyê dikin ewana nikarin mesele ziman çand wana navê mijarê derxin nav programa xwe bername xwe derxin gerek aliyê siyasî de dimeşin wana tevayî bikin lê mijar taybetî ve ziman ve dîrok ve xebata dinê ve eva mesele ziman ser partiya saziya statûyê ne em dikarin vîya taybetî bimeşînin meşandina vî taybetî jî bo berjevendiyê daha kerîmetê jeopolîtika Tirkiyeyê Kurd gerek rin binirxînin hetanî vê jeopolîtikê ciya rûniştecî rûzne vê devletê de meriv em vîya rin nenirxînin rin nedine ber çawaxı em nikarin tikr û ramanê tiştekî bêjin pêşvaxin mümkün nîne li gorî jeopolîtika Tirkiyeyê Bakur da Kurd dibe ziman dixine meselekî sereke partî jî sazî jî kesayetî jî سپاس مامۆستا بەری هەلبەت پێ گوتی ئەنی هەرچەند بەرچاوی خەلکی و ئەڤک پێنگاوێکە بچووک بێ دیتن jî esasen bingeha hebûna me ye ev yanî bingeha çareseriya me ye divê em berî her tiştî zimanê xwe derbasî nivşên nû bikin spasiyetê mamoste û pirsek dî jî bar jî gelek xebat hebûn îsal ji ber ku ev dereng haya me pê çêbû ku dest pêkiriye vê vajuya dersên hilbijartinê dest pêkiriye dereng haya me pê çêbû gelo bar û îsal gava hûn lêdinêrin yanî îsal bi taybetî xebatên hez Kurdê di çi astê danin di çi rewşê danin niha vê gavê dema bar me dest pê kir tabii me dema bar dest pê kir niha hez Kurd hebû mamosteyan înisiyatîfa mamosteyan hebû diğer hebû Rûda Kurdistan 24 jî kirine me jî royê 2 saeta kirine bernameya xwe roj roj ser dersa bijarî rûportaja hevpeymîna dikirin me tewayî kiriye yanî em vîya bêjin ama hez Kurd hereketekî civakî sivîl ve format an neyeke kad emegê wan jî heye em spasiya wan dikin caka jî vê salê me dest pê kir caka ewana jî piştgirî dikin nav kampanya piştgirî nakin nav kampanyayê dane Rûda piştgiriyê nake nav kampanya diye pêşengeyî dike Kurdistan 24 bas nefs înisiyatîfa mamosta em vekî milletî tê danin em vîya bizanibin niha dema par me dest pê kirir çend sal û tiştekî wisa nebû kelecanekî zaf mezin çêbû yani milletinekî matmayî ma yanî demek ki vê qedexeyê vê tirs xovê da Kurd ketine kolona derî derî birêşîra bela dikin piştgirî dan zaf kesî piştgirî da ve îsa jî caka ev heyecan heye evenekî tercübe daha bir tercübe daha mantıklı yani ser dikirin caka aynı kelecan heye niha mesela îro jî îdirê jî rihayê jî hevalê me wan hevalê me bela dikin dildarê me endamê me bela dikin hene ciya jî çepemaniya
زیده آن درمان چپمانی شاق آناتنه زیده نای زمان نه تنی دیاربکر شرناف و دریه هر دری دبن بیدنگ دبن ام جان را دبیجین که این بینا بکشینن ویدیویا بکشینن بشینن چپمانی ها سر سوسیال مدیای پاربا بکن دبیجین نه هنه که daha mantıklı بچه yani benim par hene ki acemite o men nuzanu gelo diki psikolojik derket ama çat çare ser bakın ama aliye hukuki de ça bakın ne hene ki ders ama xort bu naji gele ki psikoloji dikin az kışka hamuyacı piroz dikin. سپاس مامۆستا سەرکەفتن و پرسێکمە ئادیژە هەیە دوێ خەباتێدا گەلۆ چه ئاستەنگی و پرسکرێ چه پرۆبلەم دەردکەون پێشیاوە وەک حەز کورد ji we re qet problem derketine نه problem yani em bêjin yekeyek hez kurdê de problem kirin ev rast nabe se nekirin ama aliye derse bijarî da bisî de jî got ders xwebekî ser milletê me heye psikolojîk ne tenê ser milletê me rêvebera mektebê ye müdîra mektebê ye Tirk e Kurd e ew jî tirtise dê gelo ez tiştekî sa bikim vê derê bêjin herkes Kurdî bijbêre Sübeyye mera tiştekî bikin yani aliye qanûnî da tirtin Toplantıyım var. Karaman. Yani ne macbam Perihan mamosta Perihan tu karî mikrofona xwe bigirî belê hinekî tirs heye hinekî şik heye nav millet da baş nizanin eva astangiye ne Mamosta kusure nenerin min toplantıya var tiştekir kusure nenerin mamosta mamosta Feyzî Kerem kin hinekî tirs xwe nezanî heye em yekeyek em hemberî bîne kese nace mesela rojê videoyek hate parvekirinê bajarekî de müdîra mektebê berê aha nedîş nihêrî zarok kir çûn cam endamê me broşûra hildan ew jî beş teq zivîrî çû em bêjin gel eva dijberî zimanê Kurdî disekine derbasa dê xuya dibe ama belkî jî müdîr wê derê apîlîn tirtise ya bêje sibê Millî Eğitimê re mira bêjin te çimê derê belavkirinê te rêda ana tiştekî saye ama vê demê jî siyasetmedara Kurda û Tirka yani mesela Davutoğlu, Babacan, Partî Hudapar negî ser ziman jî zef pêşiya ziman vekin projeya xwe dibêjin eva jî pêşveqçûnekî mezin pir baş e mamoste helbet tiştekî normal e ku ew tirs xof hem di dilê mamosteyan û rêveberên dibistanê hebin û hem di dilê dêwbaban lê ev mafek fermî mafeke resmî ye edî yanî tiştekî di nav rêzîknama müfredata wezareta perwerdê de heye û mafeke divê em vê bikar bînin spas mamoste û ez ê pirsek min dî heye pirsek wiha biçeke esasen em dîsa dizanin gelek mamoste û gelekî rêveberên dibistanê ne bi tirsê bi dil jî naxwazin dersên Kurdî bêne dayîn wekê îdeolojî wekê tit fikirin gelo ez mesela ez bêjim ez vek xwendekarekê Kurdî yan wek dêwbavekê gava mamosteyê min mamosteyê zarokê me yê polê an jî dibistanê rêveberê dibistanê rê li ber vî mafê min girtin ez dikarim ji aliyê hukukî ve çi bikim ji ber di nav hez Kurdê em dibînin gelek parêzer jî hene gelo rêyek wisa heye em wiha yasayî bikar bînin mafê xwazin çi ji me re bibêjin belê tabi nav hez Kurdî de endama me ew parêzêr bikiranin em vîya bêjî bi rastî îro me gava dinê ser sosyal medyayê dî baroya Amedê baroya Şirnexê Wanî çend baro top kirine ser zimanê Kurdî civîn kirine eva barona parêzera Kurda gi parêzera hez Kurdekî hez Kurdê em hesab dikin parêzerê me em nav parêzera cîdatî naydin eva parêzera hez Kurdê ne hez Kurdî na çiqa milletê ku ser zimanê dixev de çiqa parêzerê Kurda hebe
اوانا جی وکه منه امسا حساس کن سر دقاقم طبی اول سرویا باروی رهایی سرویا کسک استنگی درخه دیرکچک حاضر کرد ما بلا کرد ما گفت تشتکه بیا بدنا مکتبه مسابقه ما دوز بکن ما گوه ما سرویا دوز بکن هنکی ما جینا ویاگو تشتکه ما دکاره بکن لی ام نها دبیجین که پیشی ام هب تشتی ارینی بینزدما elbette. تشتی ارینی بینیم مثلا ام بیجین که بار ما داخویانی دا İstanbul'e merdaklarında da derse becari bura fikri bakın herkes tespiti ve Rojeci Tağa İstiklal Caddesi ve deri Nerment Kılamın Dibecin, Sıtran Dibecin polis astengi derkisiye tabi mesela Bungehiyetçi en başımızanın yine Kürt çünevi deri protesto kırın Mara gotin ya tişte asabiye heskur çıma pişkili onunla çıma protesto nate. Ya megu em tişte elini bin zaman ana aliye hukuk da em reba beben mücadele fakir. Em dema tişte ser zaman ne elini dinle zaman gali mevya debehe le de hasad tertesa demek ki zaman kadakaya halbuki inisiyatifa polis adası da çaresel kırna diyor ki Aliye hukuk da diplomasiye eve domem tiştin erini deniz zaman zep nav mekurda da em gerek yani eşmendiye zaman çarçevi de eşmendiye hukuk ejiyem çevi her alide eşmendiye diplomasiye eşmendiye hukuki her alide eşmendi çevi de Eci geri tırskop ser ve kurtişteki organize hareketteki mafiyete hem nav netevi, ham netevi her alide bizandı. Bele mamuste, spas. Upirsek dij mamuste. Ev pirşi bıqasi ev pevajoya helbijartina dersan girin ki esas jve girintirtire, jve mühimtire. Pirsvaya mamuste yani em ve bu pevajoya em bejin mesela 20,000 xwendekaran li gor wezareta perwerdî 20,000 gelo em bêjin teqîba vê tiştê ji aliyê fermî ve hûn çawa dikin mesela ka îsal çend xwendekaran hilbijartiye çend dibistanan hilbijartiye û wekî tiştên wekî dane yanî beriyên resmî hûn çawa teqîba wan dikin. بله ما مستناها ملت بود بقروما خوبا ملت بله يعني قروما ملت تنبه هستی 20,000 30,000 70,000 100,000 جی پیدا چه نابه قروز ملت سر قروما خوب yani سر سازی خوبا سازی بونا خوبا دمشه ها مثلا ser bir mecari embecim böyle deşan hatta kutluyorum. Berivan Bozkurt. Mamuste Berivan tutkari mikrofona kabigri. Mamuste Berivan tutkari mikrofona kabigri. Tamam mamuste keremken. Beli mamuste beborun keremken. بس سازمانی yani millet hakkı, kurumma millet hakkı. Mesela sendikaya perverdeyi, eğitimsen, eğitimcisen, namussen, diyanetsen, hani. Galo, hezame kurda çıkan navdaya. Tekiliyame çane. Gerek aliye evanat edavun, evayı hem hareket edin. Mesela sendika kurdatın eva pizkirekana nav mektebada çareser naben. Gerek ki an ve em çareser. Na em najin em heskut em her meseleyi hal bikin. Em her meseleyi em veki milleti be milleti ve me hal bikin. Evce her kurum em sendika dube yani parti sazı dube, rekhsin dube, diplomasi dube, siyaset medar dube
هم توایی هم حل بکن. مثلا پار مدرسه بجاری دا کامپانی خلاص بود گلو چقدر مم اندوان درس کردی tercih کرنه جبو یا önergeyi parti CHP'yi Sezgin Tanrı Kulu önerge evda eci kurdake iş başı tıkave ser siyasetmedar ayıcı ser siyasetmedar ki ma ez viya bejim mamostem dersa bejari ne biteni dersa bejari tesir viya mana viya yani revekirina viya zaf nasıl نها مثلا ام بجین که پارتی سازی یا کرده همو بجین که ام زارو کافت مکتب دا کولا 5 6 7 8 دا مکتب ناوین دا اما کمپانی اصلا بکن که یعنی برای هر کس ترجیح بکن هر سال 3 4 5 زارو کا کرده مکتب دا زمان کردی هند دا ترجیح بکن آنا نزانن یا فیری زمان خود بکن آنا کم زانن یه zaman akı in bugün. Ana başlanın, yani zaman akı baş kurdu dağıtın. Ana için nidisin kondun yerinde zaman akı peş bakın. Tesir avya ser civak peyda çedi be. Zarok çune mali ser zamanı kurdu der sahne kavutin de baba kara, birayı kara, malbat akara, akraba kevine tekiliye. Ana için eğilmek ser zaman çedi be. Başı اوا دو ایلمی کی توایی سر تاثیر ده سر جیواکی سر بشن خانا پرتوک فرود پرتوک نویسان دیده دو بنگه ها زاننگه ها دا ادبیه دا درسا کردی هیا به دو بنگه ها وانا خورد که آلیه چپمانیه دا هر دری خورد که اوا تاثیری کی سر سیاستی دفعه اوا مثلا درس بجاری یعنی به کارانی ناویا سیده به باشی ریوتی که اوا درس بوا مکتب دا یعنی بجاری مکتب سرطایی دا دست کرنه یا لیسه دا دوام کرنه یا باشی باید زمان مجبوری بیشی زمان پروردهی وده یعنی زف فایده بی هیا مینا که خورد بدم سال 1975 کاتالانیا و اسپانیا و دمی کاتالانی زاروک باو دی زمان خود بیرا کرنا ناخ زمان کاتالانی بو زمان قالب بیرکا ده زمان هولی راد بو خلاص بو 5 سال 10 سال دیگه بسیار ایده کاتالانی ortaya ندما ve demek Katalani çıkırın, çi nekırın, devlet İspanya'yı da katma mücadeleyi da bastırın, mektebada, Dırıstan'da hafti saatteki derse becari, mapi derse becari ders tutar. Başı, kalık birik, zarur kakıva, yani neviye kura, hevkari kırın, kırkıça diyen dayanışma. افکاری که کرن اصلا بیا دان خوات بکی اصلا دان خوات که مزین کرن 3 سال شونده اوا بو 3 ساعتا مجبوری باشه بردوام کرد نها کاتالانیایی زمان کاتالانی زمان ترمیت دا یکمه اسپانیول دویمه پروردهی دا یکمه یه زمان اسپانیایی دویمه ناو جیواک دا پازار دا یکمه اسپانیایی کمه یعنی به زمان دست بکرم بنت اداری تاسا سرباخونی دکن فدراسیونی دکن افتن یعنی رشا ما کردایشن انجی دکارون بداری مثلا زمان دا دست بکن کیجان پارتی سازیده دو برابر zaten milletek eskici Kurdeki nav Nijat Perasta Kurda da ve yani Dengdara Vana ve Aligira Vana ve Heneci zaten
سر زمان اخی ایلینک بکه این ببه فیر ببه بنویسه یا زادم با یک کرد یا با کردستانی مثلا ام بیجی ام چنه ویشان خانه کرده ام دینه پرتوکه لیدن دیرم مال آمده پرتوکه ام داده ای پرتوکه دخونه باسه احمد خانی که باسه ملای جیجیدی که باسه عبدالسلام بارزانی که باسه شیخ سعید که باسه تقیه تهیران ملا باتایی که اوانا کردستانی نزاتن کردن زاتن دما کردک اسیمیله بوی دست زمانی خبکه پیربون زمان خبکه ایلم بکه فکر و رامان و ایج دگوهرت به سر اصلی خود سر جنس بکن کاتالانی یا این مسئله دا سر کتنه امنیت ملت کرد daha دکاردن سر بکن نها کرد تنین نتنی با کردانن devlet kiwana başvuruda heye Rojava'yı da statü kanaya Kurd İran'ı statüsüne leve deri zaman ev deri ne katibim bir şartını her velayetiye İran'ı Kurd ev deri zaman akı baş okuyna. بله ماموسته سپاس یعنی وکی و گوتی یعنی هر چقدر وکیم ببیجن درسین هل بجارتی بن او 72 ساعت آبنجی اف بینگا و گلک مهمه بینگا و گلک imkanı küçük berhevkirina imkanı küçük bingehe imkanı mezine destpeke ama dünyayı da sar ama ha mantığa şoraşkertiye hareket dikin ev ne rastı yani gavur dainse em gavura bidon ser gavura ya küçük mezin bir şey biber elbette usaya mamuste elbette usaya o yani وکی من گویی هر چقدر وقت بینگا وقت بچوب دیار بکش بو پیشروجا کردی دهاتوی کردی خیمه که باش و آوا بکش انشالله هدیه ما اوه از بیایی بیجیم همه درس بجاری دا yani tercih kırın kim hındık ve tabi zedebun da hoş olmadıkça ama ve deri ya ama yani hem de bejin ki hem beraberiye veya matematiksel hem seriyo nasıl kılın ser ya raya geçti avakına raya geçti yani Türkiye ve de bejin ya matematiksel karşılık yani na kamuoyu hem raya geçti ki kamu oluşturma da bir raya geçti hem ava bakın millet ser zaman kadar hem mesela zaman Bakur'da tekne mesele ki dakvazı ki netevi tevai Serbiya dakvazı ki ava bakın hem dükkan daha mafiki mezun diye hakikaten daha ziyadeci hem dükkanın dakvaz bakın yani tişteki dakvaz ya dakvaz kare ya kemre dışta çıkan mafete ici memnun kare deste. بله ماموسته سپاس برسک دیش ماموسته ام دزانن یعنی بقاسی هلبجارتنا درسین کردی وظیفه دار کرنا ماموستین کردی جی گلک مهمه گریدای و مسئله گلک چاران بیجن ام نکارن درسی بدن جبر کو ماموستین کردی توننه ماموستین کردی جی بلکه به هزاران ماموسته هنه خواندن خواه پروردن خواه خلاص کردن و داوی کردن و بیکارن گلو دوی مجاره دا چه حولدانین و هنه خباتک و هیه جبو وظیفه دار کردن اتاما کنتنجان ماموستین کردی نام سر اتاما کردن زف سر سوسیال مدیی ما هاشتن کی چیکر ما 10 باجارا دا هم بش هم وقت ما داخلانی دا و داری اندام AK Parti Abdurrahman Kurşi hatta vayı pişkede Ayhan Bilgen bana partiye dinir Diyarbakır'ı zerre kısın şahatın kırın makabın eva atama mamusta ne hatta çekirini bu naha mesela mektabada bejin ki dejin dema kayıta zarıkta da serkürdük ve mamusta timle domayan nakın ahta mamusta hevet mamustara din hundavan timle yani
ekmek buldum katık yok, katık buldum ekmek yok. Tekerlemek ya var. Deri zarfiye mevadı ve yani Kurdiyeviye çabe ve garandığımız zaman katık he ne nan he katık tane. Hem gerek ser hem de her alice de hem tabii. Hem aliye mamusta da atama ana hem de megul ki bu derse becari zede bir jibartını ve deri mecburiye atamacı bakın. Gerek tevayı bimece em reaviya em vekin. Em her valide ixtixavetin hem aliye diplomasiye da siyaset medara da beslatları da hem nav gelakı da hem diye zede bakın. Hatta deyime hem de bejin ki bura eve yek çitin mesela men bejin mektebeki de mamuste tinne beji mamuste Kurdi zanın ben mesela mamuste fiziki, matematiki her şeye tukara her halk eğitim merkeziye navenda halk eğitim merkezinde ve deri şeş naha nehna çı derse Kurdiye hafif durucu falan. Üye Ferdu'da sertifika bistine tukara oraya mektebada derse Kurdici bile. بله مامۆستا سپاس مامۆستا پرسێن من دەربارەی خەباتێن هات خلاص بوون پرسێن من وەکی داوی خلاصە هون ji dêwbavan û ji xwendekaran re dixwazin çi bibêjin? Yani şaka em bejin zaman hebûna me ye. Zaman velatê me ye. Zaman hûmetê me ye. Zaman şerefa me ye. Hani pênasina milletan da zaman meselekî yekem e em xwedî zimana xwe derkevin dest me pêkirinê. Em merivek oldar bûn jî em mesele ziman naparêzin heva kêmasî ki oldarbûna me da. Yani jî kîjan oldarê heskî Alevi ve heskî Sünnî ve heskî Yezîdî ve çi dibe bira be çünkü din hemû hemûyan ser arastina mafan e mafan dixwaze. Em gerekî imkana biçûk gerek em biçûk nebûn. Me ra biçûk tê kişî. Ama destpêkeke em ser zimana xwe her ayda bixare sa milletî zev mühim e. Ez jeopolitika Türkiye Rewşa Kurdan emrin binirxînin Kurd hebûna xwe ancak ser ziman dikare pêşva bihare berdevan bike. Yek jî ez vêya bêjim sed sala bîstan bîstekan da zimanek bê axaftinê jî bê xeberdanî jî nav milleta bimeşe jî ewa zimana nebe zimana perwerdeyî nivîs xwendinê ew caka kêmasî heye ew ne ev ziman ne ziman azadbûnayî zimanî tune. Mesela em İranî behsa İran bikin İranî bêjin 8,000 10,000 milyon bixabin Kurd hene. Kurdê İranê ser ziman asîmîle nebûne. Ki zimana xwe baş daxivin. Hatta resmiyetê de jî bingeha destûra bingehî anayasaya İranê de jî zimanê Kurdî jî resmî veke resmî hatiye nivîsan. Lê mekteba da dersa Kurdî tune. Mafê perwerdeyî tune. Peki devleta İranê çima mekteba da bir mafê nade? Bine karişî kurmancî axaftinê xeberdanê nabe. Çima yine mafê nade? Çünkü baştane ki çaka sersala bîstekan da zamana ku zamana perwerdeyî boî milletî statûke. Yani dubare dikim diya sersala bîstekan da bîstekan da zamana milletê ki bibe zamana perwerdeyî resmiyetî perwerdeyî ev vekî statûke ev vekî xweserîtiye vekî federasyonye mînayî em gerek baş bizanibin em zimana xwe perwerdeyîya wî va biparêzin.
لی هم بجی مکتبا دا قه زبان زمان قه مکتبا دا پروردهی کن نه انداخواز ناکن مالا خدا ایشا خدا کردی باقن ای کردی آخابتون همه خبردان همه چشتی که باشه لی اوا نه آموره که نه به درمانه یا چونکه آزاد بونه ملت باز کن نه تنی دولتی که سربخفه آوا بکن بس یا نکن چشتی که دن ایجی تواییه گری که هشه ملتی که ذهن ما اراده ما قرار ما سربخفه و چند سال بیا 7-8 سال بیا بگی 10 سال جلو اسکوچیای از رفراندوم کرد یعنی رفراندوم سربخفه بونه کرد ملت اسکوچیای سدی 48 بو ام سربخفه دخوازن سدی 52 داجی سربخفه نخواست باشه میگه نویسه کنه میگوی که ملت اسکوچیایی سربخفون خود اثبات کرد چونکه بیریار خدا از طرف توایی ما یعنی از جدا ما ویق بیراری که دا دولت انگلیستان ندا ملت خدا تو بیجه کرد بداری اراده دست کرده دا بیجه که yani birlikte yaşam yani ayrılma tev jiyandın yani cudabun ve bir yeri millete kurttu da evci serbukaya çünkü irade millete ki gerek serbukaya bu bercavan diyametçi ve em gerek sabıkın em gerek ki kapakı ev ideoloji hani ki dur bakın yani ideoloji günne yani harap yani her halde harap değil gerek em khuzayı bir fikirine ki bir fikrandıranla siyaset ama havat ama maslahat yani bercavan diye millet bu ne daha az بله مامۆستا سپاس مەڵاوە ئەوە ما حتا نەها دگو ئەو زمانێک ku zarok pê naxivin wê bimire lê dî wekî we ji gotî ji îro pê ve ev zimanê ku nebe zimanê perwerdê ev zimanê ku xwandin û nivîsandin nebe wê bimire înşallah em zimanê Kurdî nayxin vê rewşê de spasiyet kin mamoste بیاجی دوباره بگم چیزی که بگم حتی پیرامه یعنی کردی متینین مثلا جوهیا اسرائیل دبیجن باشه هاتن دولت خو آوا کرن مثلا زمان تکوشین زمان باشه دوبه جبو جزایر فرانسه مثلا جزایر دبیجن نه ژئوپلیتیکا سوسیولوژیا روش هر ملتی جدا جدایه امن کارم مثلا جدی امی صبح دولت هم آوا بود باش دولت بگیرد اگه دولت آوا نبود چاوه 40,000 حمال کرد بود İstanbul 1000 mesut 15-20'da yani sazumani o örgütleme hana bu 40,000 hamal Kürt avanan noha İstanbul'u Zarahan Nebiyana mezun buna ne Kurdiyakı Kurtbunakı bıraktırdı hem mesele gerekene ki ibreti binlerim mesela Cezayir'i ibrete ya İsrail'i ibrete Lome imkanı küçük hem de karbin baskın. Malava ava mamoste spasiyet kin û her wiha spasiya malbata hez Kurdê dikin û xebatên we hez û hêzê dideme malava ava spas mamoste. Niha jî destur hebe ez dixwazim derbasî mêvanê me yê din birêz Hesan Parlak bibim Hesan Ronahî. Mamoste Hesan merheba sejwara. مرحبا کرد دبا کوپچه که جویم بندام سکنی بم بگورن ماموسته عفو کن بس پر کیف خوش بم گودار کر کک فوزی راستی تشتکی پر گرین که پر مزن او دکن وظیفه دکن از پیروز دکن همو شخصی حس کرده دا فوزی کک فوزی دا تشتکی پر مهمه و کوکا کردایه که gerek ev ne puş ne ve
zaman per gringe şahsi ez per mühim dûnim wan rajê serkeftin dixwazim pîroz dikim. سپاس مامۆستا ئینشاءالله خدا هاریکاری وان بە و هاریکاری me be divê mijarê de spasiya bikin. Mamoste Hesan hûn niha li Ewropayê li diaspora ji derve welatin û li vê derê jî em dibînin em dizanin ku girseyeke xurt heye yani Kurd li derweyî welat diasporayê çi Ewropayê çi Amerîkayê be xurtin gelekin ji aliyê nüfusê ve gelek hene. Gelo pirsa min ez gelek merak dikim rewşa Kurdî niha di nav Kurdên diaspora û Ewropayê bi qasî ku hûn dibînin çawa ye di çi astê dane Kurdî? Belê ez nêzîka 20 sal ez vira İsviçrê me tabii ziyarê min jî hene ez ziyarê xwe jî dûnim rastî ez vira pir malbatê Kurda re jî naz dikim hatin çûn jî nav me de dibe vira tabii pirsgirêkeke problemeke ha pir mezin heye kî vira zar hetanî bû 5 salî dişine mektebê vira zimanê vira hîn dibin ew zimana wira wextî hîn bûn hetanî wî salî de malê kîjan ziman tê xeberdanê wîya xeber didin bav û dê haseten dê zimanê dê dayîkê kîjan we ew ziman zarok xeber didin paşê çûne mektebê zimanê wî devletî vira İsviçre em Almanca bölge Almanca kantona Almanca tê xeberdan wira disekinin paşê zar Almanca hîn dibin der ve hevalê xwe lîstikê xwe dibe Almanca wextê tê malê kîjan ziman tê xeberdanê ew zimanî xeber didin mala jî haseten Kurdê Tirkiye hatine vira malan pir hindik hariç Tirkîtî malê de tê xeberdanê maalesef ew çima esa Tirkîtî tê xeberdanê ya jinik dayîk Kurdî nizane ya bav Kurdî nizane wê çaxê Tirkîtî dibe zimanê malê ew jî problemeke pir girîng e rastî zar jî ser wê ew dibe wextê ez Tirkiyeyê hatim qîza min e mezin 2 salî bû ziyarê min jî 1 salî bû nika Mamoste bibore tiştekî nekî esprî bêjin demek ki Kurdê me wê derê devleta İsviçrê Almanca qapan jî kiriye tev hevdê yani. Çünkü zarokla Kurda tenê mektebê bê Tirkî tenê imkana Kurdî dane bê Tirkî tenê. Ez hêdî bême wira inşallah ez ê bême inşallah paşê zarokê me bûne 5 salî paşê hetanî bûne sinifa siyal paşê mektebekî me re mektûb hat gotin dersa hilvejartin kîjan zimanî hûn dixwazin zarê xwe re eşaret bikin wê lîstê me re bişînin em ê heftekî carê wê dersa zimanê dayîkê qurs bidin milên herî lîstê de ez geriyam migo gelo Kurdî heye ez geriyam lîstekeke pir dirêj û çûkî vira hemû dunyayê de mîlet henin milên herî Kurdî du ziman hene yek soranî û yek jî kurmancî lehçe kurmancî hebû tabii min jî hemen boy zarokê xwe kurmancî pêşiya wî işaret kir da ziyarê xwe nişand mektebê hetanî wê çaxê me ew nizanin hani dersa Kurdî bêkirinê nêkirinê min nizanin paşê min ziyarê xwe şand ona hetanî mekteba Tirkiye dojên ilk öğretim hetanî ilk öğretim xelas bû heftekî carê mekteba vê İsviçrê de heftekî saatek car 2 saeta mamosteyê Kurda dihatin wê mektebê de ew dikin dersa Kurdî didan ziyarê me rastî guhê wana hîmê Kurdî bûn femkirina wan hinekî pêş de çû ama xeberdan destê pratîk e yani meriv
malbatê re Kurdî nê xeberdanî ew ji pêş de naçe bo wîya fehm dikin ama xeberdan pir kêm e paşê 2012 de kurê me baran bû wê çaxê me xanima xwe me hevdira ew kir me got em ê kurê xwe ra bûna wî hetanê zimanê min dizvire ez ê Kurdî xeber dikim em çûn ser pedagogê doktorê xwe me got em Kurd in mala me da du ziman heye ez Kurdî yani rinzanim yani îdare dike xanima min jî tiştekî zane em ça bikin got tu Kurdî xeber de kurê xwe ra xanima te ji bira tirkîtî xeber de ziyarê te wê çaxê hem tirkîtî hem Kurdî hîn bûye here meyte wê jî Almanî hîn bûye ez ziyarê xwe baran ra me esa kir bûna wî hetanî îro jî me Kurdî qise kir ew jî me şande kursa mektebê Kurdî dike ew kurê min sedî sed fehm dike xeberdan jî heye mesela yek Kurd bê wî re xeber de xeber dide rastî pir fayda wî dît ew jî nîşan dide kî meriv gerek zarê xwe ra Kurdî mümkün ve xeber de Avrupayê rastî malbat durum misane carna mesela mêr Kurd e jinik Tirk e Tirk ra zevciye ya jî ters jinik Kurd e mêrê Tirk e mecbûr malê da ew zimanê xurt Tirkî dibe ve çaxê ew jî problemeke pir giring e ama vira ew jî derbas bûye yani ma durum pozîsyon nisane min ser xwe ew kir got Spas mamoste wekî we jî gotî Kurd malbatên Kurd em bijin li Ewropayê li Swêdê biqasî ku hûn dibînin û biqasî ku em ji li vê derê dibînin yan bi erebî bi zarokên xwe yan bi farsî yan bi tirkî de axivin yanî ev zêde berê xwe nadin Kurdî gelo em ê çawa bikaribin wan nêrîna wan perspektîfa wan biguherînin û meyla wan vegerînin ser Kurdî derbarê ji ber ku hûn di nav danin hûn baştir dizanin em dikarin çi bikin wê çi divê mijarê de çi ji destê me bê gelo Dika eva problemeke pir giring e mesela Kurdê rojhilatê ji viran em naz dikin malbatê wan jî zarê wan jî rastî Kurdî xeber nadin yani ya Almanî ya jî Farsî zanin min swal kir tu jin xanima min nizane ez zanim xanima min nizane meriv vira ji derdixe jî problem sadece ya Kurdê Tirkiye nîne yani problem hemû Kurdistanê Kurda ye vira aslında vira qurs henin komelê Kurda jî pir van tişta didin her sal wextê tatîla da qurs dest pê dikin ew dikin tiştûn ama pir kêm e pir zayıfın ancak ev Türkiye rastî mesela ser Türkiye bisekinim Türkiye mesela ev dersa Kurdî resmiyeta wî qebûl bike malbat jî cesaret wan tê ew tirsa dişkên pir vira malbat diçin Türkiye tenê wextê nêzîktiye bidin Kurda dirtisin dojin gelo em herin Türkiye tiştek bê serî me mezarê xuşandiye dersa Kurda gelo devletê tiştekî bike wira jî tirsek heye rastî ancak ew tirsa ça bêşkestenî işte ew hezkurt ev xebata wî pir muhîm e eğer Türkiye devleta Türkiye veya têxe mifredatê bêje zimanê dudemîn eva jî resmiyeta wî heye Kurda hemû mekteba da Kurd dersa Kurdî jî em bidin pêşiya wî vekin wê çaxê milletê vasat yê ortê da însanê Kurd ortê da ne hemî îdeolojîk xwecikî girtûye ona pir ziyarê xwe bişînin ez pir naz dikim ki malbat ziyarê xwe naşînin stedî deh sedî belkî daha kêm malbat zarê xwe dişîne van qursa ya qursa jî zaten terî nakin mesela yêra ez disekinim pir malbatê Kurd henin hem Başûra Kurdistanê hem Bakurê hem Rojhilatê Rojavayê her parça jî malbat henin wextê kursê diçînin wira 12 telebe 14 telebe 20 telebe kêm in yani bawa qet jî nabin wan malbata dinyêrin ama ziyarê wana
دچین قرص دنی چارشه دنیا yani malbat perın ziyarı her mali 3-4 henin rastî ancak meri vura wan qursa zêde bike ve ev psikolojiya wî holê rakekî malbat xwî derkevin rastî bo ya çavê me velat e yani velat jî tiştê bê guherandinê tiştê baş bê pêşiya me ez temin dikim ewa psikolojî jî van dera baş bike Avrupayê ev psikolojiya rakiriye mesela İsviçre 4 ziman tê xeberdanî Almanca, Fransızca, İtalyanca ya Romanîş heye her mektebê de zimanê xwe dînin qedayî nayê problem jî dernakevin yani Türkiye jî tiştekî ha bike milletê me ra hatê qebûlkirinê bê pêşiya me pir baş û ez sa dûnim Temin dikim boy wê jî malbat gerek malê de xwe hişyar bibin haseten jin vira pir mühim in jin zimanê xwe de xwî derkevin zarê xwe re kurmancî Kurdî xeber din ya jî zaza ve zazakî xeber din kîjan ziman we wê çaxê ez temin dikim yê pêş de here باشه مامۆستا من پرسێکێرە بۆ لێ بە ناوێ ئەخافتنا خە دە بەرسەوە پرسەمەدا مخابن وەگوت لەوێ دەریژی زێدە تشویق مەیلا کوردی دەرسên کوردی مخابن زێدە tune lê îşallah rewş biguhere û zêdetir be ev meyla Kurdan ya Kurdî hêviya me ev e mamoste ez ê pirsek dî ji we bikim pirsek cuda çawa ku em dizanin par cenabê we ji bo xwendekarên ku dersên Kurdî hilbijartî 200 lîra ez bêjim 200 lîra wek destekek wekî em bêjin handan wek teşwîqek we da mal û mezelên we ava spasiya we dikin û bi rastî ji vê tiştê li ser zarokan qasî ku em dibînin meylek çêkir yani bandorek baş erêmî li ser vê çêkir gelo îsal jî tiştek wisa hûn difikirin yan na Rastî par ez derve ez pir xemgîn jî rastî min digot gel em boy Kurda çi bikin ez hero jî ser wê difikirînê me tiştekî ça boy zarokê xwe boy velat tişta bikin ez xwe jî heseten ser wê difikirînim paşê kampanya dersa hilbijartinê hezkurtê min dît ser Twitterê min got gelo ez çi bikim wê çaxê me kek fevzî bulga naz nedikir keşî naz nedikir rastî min got gelo ez çi bikim paşê hate bîra min min got ez gelo vê dersê boy teşvîkê ez gelo tiştekî ha biçûk bikim ça diwe wê çaxê me pêşiya got ez ser telebekî dersa xwe ew bike hilbijartinê bike ez sed panotî bidim forma xwe bişîne mekteb qebûl bike paşê derdorê me dosta gotin ya em vê hinekî fireh bikin kampanyayekî dest bikin daha zêde bikin paşê me kampanya kir rastî ew jî hatin me 325 temin dikim nayê bîra me nêzîka 325 talebe me wan ra pere derxist Türkiye îsal jî ez daha me tiştek nekiriye yalnız em dixwazin malzeme vê çaxê malzeme lazım ve broşür lazım ve hakikaten ora bu kampanya tiştek lazım ve em destê me çi bê quvveta me çi bê em dikarin hezkurta alîkarî jî bênê ez xwe şexsî jî talebera jî can şexsî min jî ez bûrs didim hene yê talebe bursê wê çaxê ew kampanyayê İnisiyatîfa mamosta pirtûk ew dikirin pêşkêş dikirin hediye dikirin me ewna jî ser pirtûka jî ez ketme wê kampanyayê jî me alîkarî kir rastî ewa tiştekî baş e kartsasê Kurd Avrupayê gerek van tişta bikin zanim ki vira durumê wan baş in vira însanê me vira karê wî baş e duruma rûnd ve tiştê ha alîkarî bikin boy xwî derketinê tiştekî pir baş e pir spas mamoste
پرسک من هبو لسر من جوه پرسی با هنوی کارساز کرد ده مجارا بدست خستنا ماتریال این کردی که چه پروژه نو هنه لی و برسف دا بری که از بپرسیم و برسف دا اوجی که ماسیه که گلک مازنه اره خواندکار درسین کردی هل بجیرن لی ماتریال این کردی که من یعنی بدست خواندکار نکارم بدست بخن و وکی جنابه و گوت امل سروان تشتاجی دخبتن سپاسیوات کن ما مسته مالاوه آوا از پرسک تیج بکم و زیده از نخوازم وقتی و بگیرم ما مسته هون وکی کارساز کرد بریا وی وشانه جه کارساز کرد این دن را هون دخوازن چه ببیجن و هر وصا جه چه دیوبابان چه خواندکاران را هون دخوازن چه ببیجن یعنی بانگوازیه و گوتنه و هیا لکارسازن کرد به تایبتی لکارسازان و بگشتی جی لخواندکار و دیو بابا خاصة کارساز کرد ورا اوروپای پر خوردن یعنی اکونومی وانا همو یعنی ناچن یه فابریکه ده خباتکار işçi پر کیمن همو یعنی سدی هشتی از دونن در دوری خوی کارسازن دستوان یه رستورانتی وان هنن یه دکانی وان هنن یه فابریکی وان هنن یعنی پر ورا انسانی خورد هنن yani ekonomi kurt ve Avrupa per başın ama tabii şuurek lazım yani ye mürve ha işte ha gerek ne tevi ser ne tevi xu ser milleti xu bisekin ve işte ki serviye az dixazim ki az viraj bank dedim ki gazi kartsaz xu dikin ki işte ha dikin gerek van organizasyona van işte ha dest bedin قوت بی اینا کنه بدن خوبه کار دکن علی کار دکن اینا گرک پری خوبه علی کاری بکن یعنی از وراجی آنجا خویه دیشم مالباتشی گرک برحشیار بن مالبات اوروپا حساتا قرص کی داری هون برا زیاره خوب بشینن برا ترستن نه وجود تشتکی اوه zaten Avrupa jî dixwaze ser ziman pedagog dojin zarokekî ser zimanê xwe rin bizan ve psîkolojiya wî jî meytev başarî dojin Tirkîtî Kurdî nehate bîra me wera jî ew dibe pêş de diçe yani îro zimanê dayîkê pir muhîm e gerek em malbat jî ser wê rin bisekinin rastî از ورد کارم ویا بشم بله ماموسته سپاسیات که مزیده نخوازم وقتی و بگیرم و برز فیزی بیلگن و ماموسته حسن رو نهی اوید کم که هجمارا کسین وکی و زیده ببن سپاسیات کن جدل وکی کرده که وکی ماموسته اگه جدل سپاسیات کن خدا حالی کار بی انشالله گوتنین و ایداوی هبن از جوه وگیرم و ام وشناخه بداوی بکن ماموسته سپاس دکم پیشی که حسن پارلاق از وی پیروز دکم و خباته پاربو دلداری ای سر زمان بوی خمپاری ای سر زمان که حسن مینا که کارساز کردارای ایلیم ای زبط خوش آمد شو پاروان ناستن هجمار ای جمعه ای من بگری آمایجی از گوتنم داوی هم دبیجیم که کرد کسایتی و سازی رخصتنی و سیاست و چه دو و ملت کرد گری که زمان خطیق هم مسئله یکم یعنی پیشواچونا زمان پیشواچونا ملت کرد سبروجی سانوان دولت جهانی دا ملت جهانی دا هبون ایجی سرباخون ایجی ancak سر زمان بکاره پیکوری yani zaman zarf mühime zaman teni ne teni amura ki akaptınıya zaman diro ki çan millet bunu vedugehizde nipşey nu millet yektiki nav kurda da çetkaya 30 milyon yeski 30 milyon kurd bakur da hem em diçin cem parti çiyan kurd hebe çiyan partiye de partiye me alakadar nake kurd bunayı me alakadar dike
سر زمان eğilim ya سر زمان ما alakadar milletek zaman yani dibejin ya siter Mikrofon girdi. ilma siter ko bizane bes siter merhaba dakika ronayı re nişanı merhaba re nişandana kurdaji mesela zamanı ser zaman kurda yekti kurda de avakırını hissiyat de avakırını zaman her ayda aşitiye nav kurda da pek dine millet buna xo pek dine em gerekçe de bu zaman bu mesela me yekem spas hürmet Bas خوش از جی تشتکی بیجه مساعده و هیوه بلی کریم ماموسته دوجه هر تشت سر کوکا خو بلند دوبه راستی کوکا مب زمان مرو دو اصل مرو زمان فکر رومانا مرو جدی که یک مرو وی زمانی بخونه بنویسه باشه لی دنیر فکر رومانا مرو جدی دوبه عینی و چاقه اواجی رابونا ما بلندیا متینه از ویا دوجم زور سپاس تکن بوده مالا با آباد وکی از بخواه سر ناوه خمخارین مالباتا خمخارین کردی سپاسیاوت کم و سرکفتن جوارت خازم مالا با آباد سپاس سپاس خوش سپاس بو گهدار المجی کلک ساختن سپاس که قدم